ubugenzacyaha ari bwataye muri yombi abagabo batatu bakurikiranwe icyaha cyo kwica umwana ukiri mutonya w'imyaka 15 y'amavuko, dore yuko batawe muri yombi nyuma yuko abaturage bavuze yuko aba bagabo aribo bari bari kumwe n'uno mwana mu masaha ya nimugoroba. Uyu mwana akaba abyutse yitabye Imana. Aba bagabo rero bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranwe icyaha cyo kwica umwana ukiri mutonya cyane, bari gukorwaho iperereza. Ubwo icyaha kibahama baraza kubakatira, turababwira icyaha kitabahama nabwo turaza kubasobanurira. Polisi y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe yataye muri yombi abagabo 5 bakekwaho icyaha cyo kwiba amafaranga angana na miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyarwanda, dore yuko uwo bayibye yaravuye kuyabikura kuri banki yitwa Koje banki iherereye muri santere ya Nyamagabe hano hepfo gatonya utaragera kuri gare, dore yuko aba bagabo bamutegereye aya mafaranga bakayamwambura ubwo yarayafite mu gikapu. Yasobanuraga ko yaragiye kwishyura abakozi nibwo yatwaye kashi. Abagabo barangije baramutegera barayamwambura ndetse baramukubita baranamukomeretsa. Mu buhamya yatanze yivugiye atya bari abagabo 5 ariko bari bambaye masike, ariko nabashije kubabona ku maso gakeya, niyo mpamvu nagiye mvuga amazina yabo kubera ko abangaba turaturanye kandi igihe cyose abangendaho kandi bangenzura. Umwe bamwita Kararisa, undi bamwita Dafroza, undi bamwita Makanika, undi bakaba bamwita Dushiri, undi bakaba bamwita Niyo Nkuru, hari n'undi witwa Pascal. Rero aba bose nibo bantegereye mu nzira banyaka amafaranga yanjye bitewe nuko mu minsi itambutse bangenzeho cyane ndetse tukagirana n'ikibazo gikomeye cyane, ndetse nk'abarega bakabafunga. Bari bafunguye yarashije icyumweru bafunguwe, nibwo rero nagiye kuzana amafaranga kuri banki. Icyo gihe nari nteze moto, ndangije bantegera mu nzira barankubita baranankomeretsa. Gusa twagerageje kubaza abaturage batubwira yuko ari amatakira ngo abangaba batawe muri yombi ntago bigize biba ano mafaranga, kubera ko uyu mugabo amasaha yavugaga yuko yaviriye kuri banki bari bari hano mu isatere, ndetse n'ahantu bigize bajya, aho uno mugabo ari gushakisha abantu bose bagiranye ikibazo akaba aribo yegekaho icyaha cy'amafaranga yibwe. Dore yuko abaturage basobanura yuko uyu mugabo ashobora kuba yacanganyukiwe bitewe n'amafaranga miliyoni 10 bamwibye yaragiye kwishyura abafundi bamwubakiye inzu, dore yuko bari bavuganye yuko azabishyura ari uko ukwezi kurangiye. Abaturage basobanura yuko rero bavuga yuko aba bagabo barengana aya mafaranga bategize bayiba. Mu ijwi rirambuye polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyamagabe yavuze yuko igiye kubibakoraho iperereza, icyaha kitabahama baraza kurekurwa basubire mu miryango yabo, dore yuko abaturage basabye polisi y'u Rwanda ko iherereye mu karere ka Nyamagabe ko yakora iperereza yitonze, ndetse bakabaza n'abaturage bandi, kubera ko aya masaha bavuga yuko uyu mugabo bamutegereye mu nzira. Bano basore bari bari hano ku muhanda, ndetse ko bamwe barimo bakina amakarita ndetse abandi barimo binywera agacupa. Ubwo abaturage basobanura yuko rero aba bantu barengana, ahubwo natangire ashakishe abamwibye amafaranga areke gushakisha. Ikintu abaturage bibaza, baravuga yuko ibi bisambo byari byambaye masike kandi ngo yarabibonye. Baribaza ati ibi bisambo byari byambaye masike gute uyu mugabo arabibona? Abaturage bagaragaza yuko ari amatakira ngo ubugenzacyaha rero ku bagabo batawe muri yombi bakekwaho kwica umwana ukiri mutonya cyane. Reka nze bibasobanurire gatonya. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, gerageza ukore subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Neza iminota yawe mikenya. Aba batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranwe icyaha cyo kwica umwana ukiri mutonya cyane. Abangaba bisobanuye bavuga yuko uyu mwana w'umukobwa bari bari kumwe mu masaha ya nimugoroba, ndetse baza kumurekura arataha, kubera ko uyu mwana yari inshuti yiwe cyangwa yari inshuti yabo. Ubwo bajyaga gukina amakarita, uyu mwana bari bari kumwe kandi yakundaga kubakurikira buri gihe. Ese uyu mwana yari umuhungu cyangwa yari umukobwa? Oya, ukuri nuko uyu mwana yari umukobwa ukiri mutonya cyane wikundira urugomo, cyangwa yakundaga abantu cyane.
Basobanura yuko rero batigeze bica uyu mwana ukiri mutonya cyane, bityo batangira gukora iperereza ku bandi bo bakarekurwa kubera ko ibi byaha bari gushinjwa ntago bigize babikora, kandi ikindi basabye yuko bakorwaho nabo iperereza vuba vuba anketi ndetse bakisubirira mu muryango nyarwanda. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ikinongere kusaba abantu mwese mwakoze subscribe, ariko reka mbanza mvuge ngo happy new year, cyangwa mbifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'imigisha, umwaka w'amahirwe. Uyu mwaka nimba nangamba utangiranye umenye yuko ukiri hasi. Uyu mwaka wagusigiye ubukene, ese uwo mwaka wagusigiye ubukire urashaka kubwongera? Ese uwo mwaka wagusigiye ubukene urashaka kubugabanya? Twandikira muri comment tukurangira akazi. Mukanya ngiye kwandika cyangwa mukanya banyandikiye ko hari abantu bakeneye abakozi, ubwo mukanya ngiye gushyiraho itangazo ry'akazi. Muraza kureba iyo video, abenshi mwiyandikishe kugira ngo mubone akazi. Nimba nta kazi mufite mutangire uyu mwaka muri smart. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde bahereza umugisha, ubuzima buzira umuze. Amakuru nakagaruka, nitwaga Kidasamura, urwego rwo tabakora rugakonkoma. Reka amakuru yanjye nyasubikire hano. Amen amen. Imana